Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Vijesti BA. Naš gost danas, ne trebam ga puno predstavljati, Nebojša Vukanović. Dobar dan, dobrodošli. Ista meta, isto ostojanje, bili smo u istom studiju prije godinu dana. Hvala na pozivu i pozdrav svim našim gledalcima. Hvala vama što ste došli. Tada kad smo razgovarali, tad još nije bila aktuelna paljevina vašeg automobila, onog prvog u martu. A evo već prije nekih 8 dana, mislim 10. septembar da je bio, zapaljen vam je i drugi automobil. Tužilaštvo nema informacije ni o ovoj zadnjoj paljevini, a istrage nema, čini mi se, niti ima kakvih rezultata ni u martu. Šta vam to govori? Pa stara je poslovica koja se je pokazala, recimo i sa 5. oktobrom u Srbiji ili sa mnogim promjenama takvih sistema, da kad država pali, ubija, napada, da ti napadači, ubice, ostaju nepoznati i skriveni dok ta vlast ne padne i ja sam apsolutno siguran da se nijedan slučaj, a mnogo ih je. Dakle, nedavno sam se sjetio, recimo, još kao novinar, jednom sam upali u studiju dok sam radio za BN televiziju, tamo na Vaćimovićevoj zgradi, malo tržnom centru, u centru grada. Iznad mene je bio jedan Strahinja, pokojim duš, umro je, mene je bio mučenik iz Bradine, baš je preživio strahote u ratu, izgubio 2 sina. I on je čuo galamu i sišao je dole s pištoljem i onda sam čekao da svane pa da odem. Posle toga su me recimo slomili sva stakla na autu, pa su me onda odvrnuli tamo preko puta gdje sam ostavio kola oko Travunije, upalio auto, krenem, puče, raskrči se auto. Izvovnu šlepu i tu ujutru kad je on vidio, kaže, pa čovječu, vidiš da ti je pukao amortizer, ošarafili sva 4 točka. Dakle, ja ne znam koliko nije bilo tih napada još dok sam bio novinar, zastrašivanja, prijetnji, presretanja na ulici. Jednom sam dobio dobre batine kad sam radio prilog u autobuskoj stanici. Presreli su me ti tamo iz neke diskoteke koja je bila u zidinama starog grada. Neki od tih više nisu među mrtvim, bili su vrlo opasni. Ljudi, to je bilo još prije 15 godina, tako da predugo to traje. Zanimljivo, nikad ni jedan od tih slučajeva koje sam imao prijavljivanja, odlomljenja kola, da me gazi Luka Petrović kad išao kolima, kad sam uskočio u garažu, kad sam išao kopavam krompir kod pokojne tetke, čujem da dade, nisam nešto pisao na telefon, on je bio pun gas da me zgazi s autom, bio s nekim, njih su bila dvojica u autu, nikad nije procesuirano. Pa kad je predlagao njegova desna ruka, Lukina, Lazo Brković, da se upadne kući, tog su čak ljudi svjedočili na sudu, nikakvog epiloga nema, ali apsolutno ni jednog od tih dijela, tako da... To hrabruje ova nova... Pa apsolutno, kad imate iza sebe to, sigurno nade ljudi po nalogu vlasti, jer ova atmosfera linča koja se stvara, priče da smo mi Šmitove horde, da smo izdajnici, da smo plaćenici, neprijatelji Republike Srpske koje širi prije svega Dodik, a onda po redu svi njegovi čauši do najdonjeg. I ako imate tu stalnu atmosferu koja se širi, u Trebinju par jednom u 2 mjeseca dolazi čovjek koji je pristalica Luke Petrovića, član glavnog odbora SNS-a u Srbiji, izvjesni Siniša Vučić, koji je komšija, koji svaka 2 mjeseca dođe u Trebinje, govori imate, dobri su, ali imate ovoga izdajnika, takvim izdajnicima nije mjesto u gradu, to je sramota. Hrvatska i naša služba srpska su radile sve da ne bude ministar, treba ga protjerati iz grada. Dakle, imate po svim nivoima, na svim mogućim televizijama, pa do recimo Šešelja, koji je za mene to dobra kampanja, kad vas, ali zamislite da čovjek dođe jedno vrijeme i onda kad su vidjeli da to meni donosi poene, onda je malo nekako prestao, ali ja sam slušao njega svakih 15 dana, on nešto gostuje sad, znate, on spava u studijima, ne ide kući i onda gostuje, napisao meni knjigu 1000 strana i on dođe tako nekoga navije u Beogradu, kažu u njega i onda on tako ide i priča o tome, izdajnik, plaćenik, američki, muslimanski, španski, dakle izmišlja se i jednostavno ta kampanja, ljudi kad slušaju, jednostavno vidite kod pojedinih ljudi kad vas napadnu na ulici da vas on iskonski mrzi. I da mu bije se ide s očiju. I da je on ubijeđen, gledajući svaki dan Informer, Herceg, RTRS, gledajući svaki dan, čitajući. Jednostavno mjesecima to traje, on sluša mjesecima Republika Srpska u pitanju, mi ginuli, a sad će tamo neki Vukanović to da prodaju uništi. Što naravno nema ovo što ja radim, suštinski čuva Republiku Srpsku. Ali se njemu to tako predstavlja da vi vidite te ljude da su... Mislim, ja sam pričao o porodici jednom, vjerovali ne, to je sad taj čovjek, jedan komšija koji mi je rođak od moje majke. Dok sam ja radio u Sarajevu, dođe čovjek, kaže, kad ti dolazi iz Sarajeva petkom? I bi došli tamo da vidimo ga. I on govori, pa listina ovo što pričaju, šta kaže, pa da klanjaš, kad dolaziš ako petkom popodne, pa listina ovo što kažu da klanjaš Bagirnu džumu. I mi smo se ispijali, misli, to vam smiješno. Ali čovjek pa zna od malih nogu. Ja Bakir Zebegović nekog životu nisam vidio.
Ali on mrtav ozbiljna pita. On gleda kući, Veselik ima Pink i RTRS, dođu mu u kuću, tako malo ga nalože i ponovite 10 puta, ljudi se na to naviknu. Tako da je taj diskurs u javnosti koji je užasan, stalne priče o nekakvim izdajnicima, etiketiranje. I sve me podsjeća, moram vam reći, ovo što ne radi u Trebnju video nadzor, što institucije ništa ne rade i ta kampanja, sve me podsjeća na Olivera Ivanovića na Kosovu. Tako s njemu rekli čovjek koji je prodao Srbe na Kosovu, koji je sluga Šiptara, pa su mu jedno zapalili kola, pa mu kupu. Jeste. I na kraju je čovjek kupljen, evo mi nakon 10 godina nemamo pravosnažnu presudu. Ima mnogo priče, ali ne zna se, sumnja se da je naravno ko smetao je vlastima, da je ga vlast uklonila. Ali nemate nikakav sudski epilog. Da, a s druge strane, vjerujem da postoji i sigurno i veći broj ljudi koji u ovakvim situacijama daje, ako ništa, ono što može, deklarativnu neku podršku. Šta će vam ljudi? Mislim, morate se nekako sami štititi. Sad ja sam promijenio potpuno od marta, a sad pogotovo stil života jednostavno. Sad ja sam moram da kupim ponovo nove kamere i nove neke senzore. Moram da pojačavam ogradu. Jednostavno morate, kad se ustajete ujutro, pogledate video nadzor, pa onda idete pod auto svako. Ujutro se ja sagnem, gledam da nije neko nešto stavio, ako je auto ostalo vani. Jednostavno, šta vi znate, to njima 5 sekundi posle neko da naiđe po mraku, stavim vam ispod sjedišta magnet i vi ste kad krenete, mislim, vrlo je prosto to, nažalost, danas u današnje vrijeme, šta, bilo bi priče 10 dana, medijske hajke i to bi palo u drugi plan i oni bi se, jedino što štiti me u ovom trenutku je javnost, ništa drugo. Imate li vi uopšte neke indicije, sumnje, o izvršiocima govorim? Vi ste već otprilike rekli za nalogodavce neke svoje sumnje, odakle to dolazi, da je to sve politički. A vidite, ako Dodik dođe 6 puta kaže... Da li ima takvih u Trebinju izvršioca ili su oni dođu sa strane? Ima je. Pa dajte, mislim, vi znate, to ima, vjerujem, u svakom gradu. Da. I ti ljudi, stvarno nisam dio tog milija, niti se tim bavim. Niti mene interesuje, niti mi ta imena bilo šta znači. To treba da radi policija. Mislim, ako imate, evo za Branislava Borenović, imate auto, imate stalicu, vide se registarske tablice, vide se siluete, mnogo toga se vidi. Mislim, ako to ne mogu da riješe, onda ne znam šta riješiti. Ali ono što mene čudi, recimo da se u Rogatici zapali vozilo predsjednik koje se ne zdaje da se riješi za 24 sata. Ili u Trebinju se na periferiji opkljačka pumpa ili u centru grada Zlatara sve se riješi za 24 sata. Kako to može? A ovo ne može. To je ono što mene pita i to nekako radi se traljavo. Recimo kad se da se nešto dogodi, nikom ne želim ništa loše. To sve treba da se zaustavi i treba nekako da izgradimo neko normalno društvo gdje se vode civilizovane rasprave. Ali, ne daj Bože, da se nekom iz SNSD-a dogodi nešto slično. Recimo, hipotetički, nekom funkcioneru, grad bi bio blokiran. 50 ljudi bi odmah privedeno. I kad se dogodi, privedi se 20 ljudi iz tog nekog, što oni zovu bezbjednost. Jeste. Sad, niko. Da ja znam niko. Išao sam kod tužioca prije mjesec dana, oni su tu, toliko su upućeni kao da je to bilo prije 20 godina za prvo paljna auta, neposredno prije ovoga. Jer je Dodik ponovo rekao treba ga ukloniti. Ja sam ponovo podnio krivičnu prijavu. Ono što je najtragičnije i najviše poražavajuće za društvo da niko nema snage da sasluša Dodika, jer je ono što on radio od skupštinske govornice i nastupima. Školski primjer ugrožavanja bezbjednosti, koji na kraju ima i rezultat. Uklonite, ti si zlo koje treba ukloniti da neko da ulicama. Znaš šta drugo treba, šta kaže, to je isto kao kaže treba te ubiti. Kogod ga napad ima moju podršku. I kaže, ne, ko da ga osudi, neće niko biti osuđen. Dakle, on pokazuje da komanduje pravosuđem. I niko po toj prijavi, bar da ispuni formu, da ga sasluša, ne. A onda će mene i vas naći negdje, da li ste se dobro parkirali, upalili 4 žmigasa, ostajete na bankomat i onda će reći, molaš da platiš kaznu. Sad, još jedna, da se maknemo sa ove teme, koja, eto, nadamo se da će se Kad padne vlast, ko će ako Boga. Sada bira se nova vlast u Republici Srpskoj, odnosno predsjednik Republike Srpske, eventualno na izborima, ako se oni održe, a sve su prilike da hoće, jer SNSD, koliko sad postoje informacije, priprema svoje lokalne odbore za izbore. Međutim, ono što je aktuelno jeste jedan prijedlog koji je javno iznio, a vi ste to doživjeli kao asistenciju Miloradu Dodiku, Vojin Mijatović, koji je poručio da biste vi trebali biti zajednički kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske. Vi ste rekli da je to podvala, da je to asistencija Miloradu Dodiku politička. Onda se on ponovo oglasio,
pa dosta onako uvredljivo govorio na vaš račun. U suštini njegova reakcija je između vas i Dodika nema razlike. To je zadnja reakcija Vojina Mijatovića. A to je, dakle, bilo je dovoljno 24 sata da se vidi koliko su njegove iskrene i časne namjere. Dakle, Vojin Mijatović je neko ko je od početka u službi Milorada Dodika. To što ima dobar dio Bošnjaka, pa vjeruju, kad on nazapne zastavu Bosne i Hercegovine, da on neki tobož bosansko-hercegovački patriota i što ima ljudi naivnih da ih on može svojim jeftinim populizmom i demagogijom da manipuliše, svaki njegov potez, pa i ovaj, je išao u korist Miloradu Dodiku. Očito je velika kriza Dodiku i očito svi ovi napadi pokazuju da to što meni ne mogu da priđu u moje listi, što ne mogu da uđu unutrašnje strukture i što smo mi napravili jedan mehanizam specifičnom organizacijom da se zaštitimo od onoga što on stalno radi, da nas iznutra buši, kompromituje i što ne želimo nikakve razgovore, pregovore, ništa. Dakle, s mafijom se ne razgovara, to njih jako nervira i to dobija sve veću podršku narodu i javnosti i onda oni te treće pozivice izvlače. Dakle, da ima Vojin Mijatović neke časne namjere, prvo bi nazvao, pitao, mi nemamo nikakvu komunikaciju, niti imamo o čemu razgovarati, ali podsjetit ću vas da je Vojin Mijatović 2022. godine imao važnu ulogu. Kandidovao se, a znao je da nema nikakve šanse da bude član predsjedništva. Isto je to radio Nenad Nešić i imao je nešto više glasova od Nešića, nešto 38.000, Nešić možda 35-6. Njih dvojica ukupno 70 nekih. Pa i više. Ja mislim 75.000 glasova, a vi znate koliko rješava. I on je tad, ja sam tad govorio, on išao po bošnjačkoj dijaspori, tražio podršku, vjerojatno i financije, sve ostalo. I onda kad malo mu je to bilo, onda kad je odigrao taj potez odlično, onda gospodin Vojin Mijatović sjeda sa Tekeltijom, sadašnji direktor uprave za indirektno oporezivanje, na jedan kafić dok se glasa za Dom naroda i ja kažem nemoj da omogućite Dodiku da ima 2 delegata po broju glasova i na pokradenim izborima što je dokazano. Ali ima samo 2. Ali on ucjenama, izbornim inženjeringom i korupcijom želi 4. Jer sa 4 glasa u Domu naroda on kontroliše sve u Bosni i Hercegovini i jednostavno je nezaobilazan, može sve da ucjenjuje i dati jednom čovjeku koji nema ni malo savjesti, da ne kaže neku drugu riječ i koji je beskrupulozan, dati mu ključeve svih vrata države je za sve pogubno. Ja sam rekao, ranije je to uradio SDA, dao im je mjesto potpredsjednika Skupštine, čim je dobio, odmah je ovako smijenio, isto će vama da urade, ko što je tad Bratića Senada smijenio, evo sad smijenio Doratovića koji je kadar SDP-a. Dakle, sve se isto ponavlja. On dobije što mu treba, i onda je nezaobilazan, on kaže, sad ću sve vas, sad, odmah se ujutru promijeni. 3 mjesta se, ja govorim, nemojte da dajete. Dolazio sam u Sarajevo, znate kako je, tražio sam sastanak s Nikšićem, došao sam tu ispod budala, rekao mi da nema kada ide. Ja sam tad došao samo da ih apelujem, nemoj, pravite vlast ako želite. Mislim da je vlast u Bosni i Hercegovini na neki način, govorim vrlo otvoreno, SDP je napravio dogovor sa HDZ-om, a HDZ ima uslov, ako želite vladu federacije da pravimo s vama, onda moramo i savjet ministara. A onda im je dobro došlo da imaju 4 delegata, da svi se operu i da kažu nismo mogli, nezaobilazni smo. I to je ranije bilo dogovoreno i tu je Vojin Mijatović ponovo odigrao. Imate ljude, uzmite šefa u tog kluba koji se raspao, Ramiza Salkića, koji govori da je pokušao ući u klub gdje su klub Domovina ili gdje je bili SDP, a on kaže nisam mogu ući, unutra je bio Žunić i držali su nogom, od neku kuvertu i držali su nogom raspored kako da glasaju. Dakle, i tad je Vojin Mijatović, iako on je znao da nema teoretske šanse, kao što nimao šanse da postane član predsjedništva, tako nimao teoretske šanse sa 2 poslanika da dobije delegata. Međutim, on igra i tad da Dodik dobije 4. delegata, napravilo se i Vuci, Siti i ovce na broju, a onda odlazi iz Banja Luke u Sarajevo da bude zamjenik premijera. Pa ako ti je toliko stalo do Republike Srpske i do Bošnjaka u Republike Srpskoj, zašto nisi ostao u Banja Luci da se boriš? Zašto si se dočepao? Je li mu sad prilika da se kandiduje za predsjednika Republike Srpske? Pa nije mu sad prilika potrošene, izigrane. Dakle, može neko odigrati 1 ili 2, pa dakle, sad mislim da je 90% ljudi koji su glasali za njega jasno o čemu se radi. I sad on želi da me diskredituje i on izlazi u javnost i kaže, evo ja vam govorim koji nema nikakve specifične težine, ja bi sad dobio u Republiku Srpskoj, ne znam, 5.000 glasova. Dobije 38, naravno uglavnom bošnjačkih povratnika uz svu podršku dijaspore i infrastrukturu SDP-a i on sad hoće da kaže, da nabaci Dodiku loptu i kaže, vidiš ti, njega iz Sarajeva guraju ovi izdajnici.
tobož Vojin Mijatović je za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu bez kantona, bez i kantona i entiteta, on je ultrabosanac i on predlaže Vukanović, da je Vukanović probosanac, izdajnik, oni su isti, želi da me kompromituje i da nabaci lopticu Dodiku, a s druge strane mu je bila želja, znajući da je to dogovoreno da pripada SDS-u. Mi uvijek imamo korektne, uprko svim tim smutnjama, ljudi ne znaju koliko je ljudi umiješano, želi da nas zavadi, stalno baca neke podmetanja, samo da se hvatate, da vas ljudi diskredituju i ja uvijek se trudim imati korektne odnose u opoziciji umjesto s onima koji su potpuno na drugoj strani i vi znate da sam se uvijek podržavao SDS-ov, bilo da je Bukota, Govedarica, Ivanić, Šarović, ranije Tadić, uvijek sam podržavao SDS-ov kandidata bez naravno. I sad SDS-u pripada. I SDS je rekao da će imati kandidata. Ja govorim kod vas i to je Zaga jučer rekla, mi ponavljamo. Mi ako istorimo, sad svi pitaju koje ime. Ime će biti prepoznatljivo. Ali ako vi sad iskočite, onda će na RTRS-u odjednom se pali level pro i kažu Petar Petrović koji je kandidat opozicije, to je izdajnik, probosanac, korumpiran, se žinom uvalje, diskredituju, 2 mjeseca će ga provlačiti kroz blato da ga potope. Zašto mi uvijek da prvi izlazimo? Nek se dogovori ime sad na sjedištu SDS-a, ali nek se ne izlazi u javnost. Nek ljudi razmišljaju ko bi mogao biti i kad dođe trenutak da se prijavi CIK, onda da se to prijavi. Nek se ne zna prvi da kandidata. A ne uvijek nas se vrši pritisak, ajde vi prvi s imenom i onda kad tog čovjeka isturite, ja sam navikao proći kroz tog toplog zeca. Ali nekorektno je da SDS kao najveća stranka koja ima 3 puta više poslanika u skupštini, da je preskačem ih ja i on želi sad da ubaci sumnju u SDS-u da kaže, viš kako ih fukan sad, kako bih iskoristio da bude kandidat za vas preskoči, nameće se, odmah će tu kod nekih izazvati. Dakle, sve, samo ne časne i dobre namjere Vojina Mijatovića i čiji sam odgovorio, čiji sam ga raspakovao, podsjetio ljude kakva je njegova uloga. Vojin Mijatović je najodgovorniji što sad SNSD nas drži u blokadi. Možemo pričati šta god hoće. On je bio savjetnik Milorada Dodika i njegovog premijera Džombića, on je bio visoki funkcioner SNSD-a. Njegov otac je kao radnik službe državne bezbjednosti vozio, obezbjeđivao Milorada Dodika u prvom premijerskom mandatu. To su duboke veze. Nekad igra za Dodika otvoreno, kao član SNSD-a, a onda zamislite ide on, vidite Čavić je sad u tom okrilju. Čavić, kandidat opozicije, naravno da idu još neki da bi se podijelili opozicijni glasovi i vodimo kampanju Vojinu Mijatoviću. Kampanja niđe veze. I onda kad tu odradi posao ide sad u SDP i on maše zastavu Bosne i Hercegovine i kaže ja sam za bez identiteta. I on nabaci loptu Dodik i on kaže dosta nam je ovih izdajnika, srpskih prodanih duša koji hoće unitarnu Bosnu, zašto smo ginuli. I on bombarduje medije s novom lopticom koju je nabacio Vojin Mijatović. Ili sad gledam, ne znam, slika danas Rama Isaka moram se osvrnuti za Naserom Orićem. Dakle, to je katastrofalna poruka. I ko hoće da Dodik opstane na vlasti, samo to radite. Nabacite mu i vi ćete večeras na RTRS-u sutra 3 dana. Naser Orić, zločinac, Ramo Isak, hoće da hapsi Dodika i oni samo bombarduju i sva priča vaša o normalnosti, da se vrati. Dakle, sve to što mi radimo, kao da negdje se penjete u staklo, dođete pri vrh, neko pusti vodu da se to spusti dole. I nabace se lopticu Dodiku. Dodik se time hrani. I ako vam je opstalo, ako vam je stalo da on opstane na vlasti dalje, a već, iako on izdiše, dakle, samo mu to nabacujte, samo produbljujete, ili naravno s druge strane priča da nije prihvatljiv Dodik, a prihvatljivi su svi ostali u SNSD-u. A tu nema niko različite, to su dakle... To ću vas posebno, hoću da vas pitam malo, da nam date sliku tih odnosa u SNSD-u, nešto kasnije, nego prije toga, hoće li biti izbora? Hoće. Mora. Dakle, tu će na kraju Amidžica to pokušava da odradi, da se ne obezbijedi novac, da on negdje sakrije pečat, počeli se naći pečat. Zamislite u kakvom mi državi i društvu živimo. Ja pitam kako je narod to sve trpi. Pogledajte 100.000 ljudi i 200.000 na ulicama Pariza i Londona. Znate šta je Pariz i London? Zamislite tamo neko izađe i kaže treba ubiti ovoga iz opozicije. To bi, dakle, odmah bi ga stopravili u ludnicu. Kod njih su mnogo stvari nedopustive. Pogledajte, ne znam, minimalnu platu u Parizu i Londonu gdje ljudi protestuju. Mislim da nije ispod 2.500 funti i eura. I ti ljudi su nezadovoljni. Nezadovoljni su vladom, vrše pritisak, traže, zabrinuti su zbog inflacije. Kod nas, ja ne znam stvarno šta bi trebalo ovi na vlasti više da urade da bi se narod digao na noge i rekao dosta je. I to će biti, ako se održe izbori, i to će biti još jedno, reteriranje, povlačenje Milorada Dodika. Međutim, mene iskreno, već godinama, 15-18 godina pratim političku scenu, pomalo i nervira ta priča, Dodik se povukao. On svaki put kad se je povukao, on je nešto dobio. I čini mi se da je to njegovo glasačko tijelo shvatilo to
I znaju kad on igra nešto visoko, neće biti izbora, nema šanse. Sutra se dese izbori, on izađe, da svog kandidata, svi znaju da je Dodik negdje nešto dobio. Kako komentariše takvu situaciju i komu zapravo omogućava takav prostor? Ja i kad sjedim, kad me neko zove od ambasadora, neki sastanak, i uvijek kažem, vi ste ga napravili ovakvim monstrumom. Dolazak Ketrin nešto on, kad je on rekao, prvi put kad se ustanovila krupna korupcija oko izgradnje zgrade vlade i kupovine, nabavka papeljara po 2000 maraka i onih korpi za smeće po 1500 maraka i plaćanje autoputa je trostručena, ide se namjerno se mijenja trasa neki tunel da se kopa. Sve se radi samo da bude što više para, do onih 1,5 milijarda telekoma da se provuče preko dvorskih firmi da to završi u njegovim džepovima. Tad je bilo to sve dokumentovano, sjeća se Laznedić, direktor puteva, Čubrilović, tad ministar saobraćaja, evo donedavno ministar saobraćaja. Dakle, ništa se ne mijenja. I tad dolazi Ketrin nešto, on kaže, ako ja odem u Sarajevo, svjestan je da tu nema tu dokumentaciju o pljački, oni se ne prikrivaju. To se nije moglo sakriti. I on kaže, ja sam gotov. I onda on kaže, odmah kreće na taj mod odcepljenja, kopira Mila Đukanovića. Ako si ti predsjednik samostalnog entiteta i države, ti imaš zaštitu diplomatsku, ne možeš biti procesuiran kao što Milo nije bio procesuiran nakon stale sve istrage u Italiji oko šverca cigareta i on je išao na tu priču odcepljenje i ona dolazi da bi se smirile tenzije, dođu stranci, kažu on je opasan. I svugdje ima svoje, republička vlast, državna vlast ima jako novac zaleđinu, kontroliše medije, može napraviti kaos. Šta bi ti tražiš da ti ne napraviš kaos? On kaže, obustavite taj proces i krenite tu neku strukturalnu reformu pravosuđa koja nije stala 15 godina. Tad je bio Kasipović. Pravosuđe sve lošije. A stranci su ga napravili to. I dakle, on kaže, vidi, dolaze mi na noge iz Brisela, čelni ljudi Europske unije da meni prave ustupke. Ja sam, šta ja mogu? A ne ovi ovdje sad neki, šta će ovaj res tužilac? Čovječ, on ima da me pregazi ako ja nešto pokušam. I tu je jedna tačka preokreta i onda dolazite Vigemark, ja sam bio ovdje u parlamentu 2018. kad mi iz opozicije tada smo govorili da je nenormalno da se povećava akcize, da bi oni mogli dalje da se zadužuju, da autoput košta 3 ili 4 puta skuplje nego u Evropi, da je to pljačka. Tamo ima Hering gradi za HDZ, kod nas je bio integralni šrednjenih goda, ne znam, mislim, najviše euro asfalt, ali nije ni bitno, ne imamo sad firme, nisu ni bitne, ali ima 5-6 firmi koji rade velike poslove i na taj način se finansiraju stranke i vi im kranite, mogućavate. I šta dolazi Vigemark? On pravi mehanizam da se ide u Dom naroda i kupuje Dijanu Zeleniku, pravi kolače. Imate prvog čovjeka delegacije Europske unije koji učestvuje u korupciji i podličivanju poslanika. Kakva nam je to poruka iz Evrope? A da ne govorim o unutrašnjim, dakle, tim hranjenju sa Dodikom, da svima odgovaraju vruće teme, nacionalizam, rat, incidenti. Niko ne želi da se spusti ovima koji nemaju nikakvih ekonomskih rezultata i koji se plaše otvaranja priče o korupciji, o pljački, o bogatstvu. Da se o tom ne bi pričalo što je suštinski problem društva, onda vi uvijek bacite te dimne bombe i na taj način Dodik je opstaje. Međutim, u zadnje vrijeme on jednostavno napunio čašu. I lično ja iz Liste za pravdu red smo stalno govorili, ajde Srbendo, ocijepi se, dosta više priča, ajde. Sjeća se skupštinama. I onda on ide, donosi zaključke i ulazi u minsko polje. I mi smo jedva čekali da on je ušao pod našim pritiskom da bi se dokazao da on velika Srbija, da mu ne može niko ništa. On je ušao u minsko polje i to ga je na kraju koštalo presuda. Čak mi se čini tu da je nekako i javnost u federaciji, upravo ovo što ste vi radili u Republici Srpskoj, da je javnost federacije na neki način Dodiku počela u nekom momentu poručivati, pa hajde. Hajde da vidimo to. Vidite, jako je bitno i svako gostovanje. Samo da se ne hrani njegov nakaradni sistem. Malo prije ste rekli, dođete, recimo, pogledajte kakav pakao prolazim, lično, recimo moja porodica, ja sam navikao. To je život kao da ste neki vođe nekih mafijaških, imate užasan privatni život, to je stalne neke incidenti, borite se, igrate na ivici, pokušavate biti racionalni. I onda će vas ljudi naći i to je ta Dodiku što najviše govora, svi su isti. I samo će naći, bilo šta će neći, jer kažeš, ma svi su oni isti, maso nekih komentara, botova. Uvijek se kreira takva atmosfera i dobro je u zadnje vrijeme što vidim da sve manje ljudi nasjeda na te Dodikove provokacije, jer on to upravo traži. Da se zabaci dimna, da on, ako ne, onda on Sanja Vulić, pa Košarac ili neko drugi će namjerno da uvrijedi Bošnjake. Ali vidite, čini mi se i da mediji se
sve Puno manje manje pecaju. primaju, Pa da. dobro, znači naš javni uticaj je bio takav, to ga hrani, nemojte to da radite. I naravno, mi smo ga potpuno golili, njegovu prohrvatsku politiku. Vidite, nedavno dolazi, zamislite da je došao Erdogan pa da je išao sa Bakirom, koji je kod nas, ili ne znam sad, s Nikšićem ili s Konakoćem, ili Biko, da dođe Erdogan pa da govori ovo je bio stali turski grad, ko što je došao Plenković i kaže stolni grad, jajce tamo da dovode. Dakle, ne smije Dodik da progovori riječi. Ne smije. Jer ne želi da se zamjeri Zagrebu. Zagreb ga čuva, znate kako, ko najvitalniji interes. Sada pitate Plenkovića, koga biste da zadržite, Dodika ili Čovića? Vjerujte mi da bi rekao Čoviću, dugo si u penziji, nekog ćemo staviti, moramo Dodika. On je nezamjenjiv. Zašto im treba? Sve je odradio za Hrvatsku, što hrvatski interesi u Bosni i Hercegovini. Apsolutno sve. Priča ono što Čović ne smije u trećem entitetu, odradio im je poslove, evo, hrvatske firme, sad vidite preko Stani Vukovića, su dobile, ne znam, 35 miliona gradska rasta, Rade Končar, namjestio se tender 60 miliona, da ne može jedna domaća firma da konkuriše. A onda posao gasifikacije hrvatskim generalima, pa im je odradio Pelješac, teritorijalno spajanje. Šta god je trebalo, on je odradio mnogo više i mnogo lakše nego što je to, i zato ga čuvaju, vidjeli ste da su trkuju i Milanović dosta manje, i on ga neka zna, dakle, znate kako ga je Milanović ponizio kad je svratio kod njega. Mislim, Milanović je govorio istinu, a to što je Dodik mešetar, pa misli da može sjedati na 1000 stolica, ali Plenković, vidite, on i dan danas opstaje da nema HDZ-a i Hrvata, on sad ne bi mogao praviti nikakav problem. Međutim, i dan danas Hrvatska i Hrvatska obavještajna služba i hrvatska struktura. Nedavno sam baš gledao Čovićev jedan obraćaj nakon sjednice predsjedništva HDZ-a u nekih 13 minuta, to se sebi zabilježio, oko 10 puta je spomenuo evropski put Bosne i Hercegovine, a onda isti taj dan se dešava sjednica ili dan poslije vijeća ministara u kojoj SNSD ruši plan rasta, dakle ne glasa za plan rasta, ne glasa za evropski put i svo to vrijeme dok Čović govori o evropskom putu, on ga čuva u izvršnoj vlasti. Dakle, najveća odgovornost zašto postoji zastoj na evropskom putu je na Čoviću i na Borjani Krišto. Vi znate da ona ne uzurpira, da ne krši brutalno zakon. Dakle, zamislite koliko on tu, kada kaže, mi nećemo da ispunjamo nečije želje vezane za ministra bezbjednosti. Čovječe, ti treba da ispuniš zakon. Zakon kaže da moraš u tom roku imenovati novog. Ti da pošalješ na provjere, imaš prijedlog za imenovanje. Evo, bio je Selak. Ako nije Selak, nek stave, ne znam, Karana. Nek stave 10 kandidata i nek se u predstavničkom domu glasa o 10 imena. Ko ima najviše glasova, ako dobije podršku, taj nek bude ministar. Ali oni znaju da nemaju većinu. Uzurpiraju to i onda kaže, mi ne ispunavamo želje. Ne. Nije to želja, nego zakon. Onda, dakle, kako nas Srbe vrijeđa kad on kaže ova akcija je bila maestral. Dovedu generala Soptu koji je pjevao ustaške pjesme. Mislim da smo mi zaboravili o Juri Francetiću da treba preći preko Drine i spaliti. Vi ste iz Mostara, vi se to odlično sjećate. I bilo bi dobro da pitate, recimo, ljude u Mostaru šta oni misle o Sopti kad se ovdje oduševljavaju stao. Ja mislim da je to montirano. Jeste. Ja mislim da je montirano i sa Ezanom da se kaže, joj, kako su dobri. Jedna priča o Stonom gradu. I onda kaže, maestralna akcija, tu je selo Bravnice, 81 Srbin koji se povlačio civil iz Donjeg Vakova, pobijeni su Bravnicama. 182 su pronađeni na samo jednoj masovnoj grobnici u Mrković gradu. Užasna stradanja. Prije svega što sad gledamo septembra mjesec. Šta hrvatska vojska radi u napadu na Dubici, na Mrković grad? I onda nam pričate o maestralnoj akciji. Ali o tom Dodik ne smije da progovori riječi. I onda nam gospodin Čović drži slovo kako je on prvi europejac, a onda drži u vlasti Dodika koji kaže ne, mi nemamo više, ne idemo u Evropu, mi idemo u BRICS. Da, on je zapravo i rekao gospodinu Miniću na onoj preskonferenciji zajedničkoj, to zaboravite tu priču u Evropskoj uniji. Je li pošteno glasanje od Košarca Jamečića? Sasvim korektno, oni kažu mi smo za BRICS. Mi idemo u Rusiju i mi smo za BRICS. Čović to zna. Čović, dakle, Čović to zna. Ali ne bi se Čović tako ponašao da šef delegacije Evropske unije kaže da je najveća odgovornost zato što Bosna i Hercegovina u 2 kruga gubi po 200 miliona, da je najveća odgovornost na gospođi Borjani Krišto koja blokira rad Savjeta ministara i omogućuje blokadu Košarcu Jamečiću jer uzurpira srpsko mjesto i Republike Srpske poziciju za ministra bezbjednosti zamjenika predsjedavajućeg. Kojim slučajem, što je za njih očito sve smatraju nekom smrtnom opasnošću, iako ja nisam toliko ni opasan, ali vidite kako se digle kuka i motika. Mene lično, dakle, zamislite kad kažu ljudi, bliski saradnici Aleksandra Vučića kaže, BIA je uradila sve skupa sa SOA-em da diskredituje Vukanović da ne bude ministar. Mi smo odradili da to spriječimo. Ja sam to jako ponosan.
Dvije službe čak. Dvije službe. Ako što su te dvije službe koje su krajnje imaju neprijateljske po dubini, sve znamo kako su tu odnosi i kakva je tu stalne, da ne pričamo, sve znamo kakvi su odnosi, i ako su oni ujedine oko mene, šta je to, ljudi? Onda vam to ipak nešto znači. Da jedan čovjek koji dođe mjesto gdje nema nikakvu operativnu mogućnost, već samo da pokrene mehanizam rada institucija sistema. To je ono što njih najviše boli. Pravna država. Gospođa Krišto, ona treba da izađe kod vas u javnost da kaže zbog čega krši od prošle godine kraja, u septembra, to je već 10. mjesec, uzurpiraš mjesto, imaš 4 Boškoviće, sad i ti si predsjedavajuća plus sekretar, 50% savjeta ministara je HDZ, 50% svi ostali Srbi su najmanji sa 2 broja. Može li se tako Borjana Krišto ponašati iz razloga što je uvjerena ili sigurna ili ima garancije da pravosudni organi neće ništa uraditi po pitanju... Jedno je pravosudni organi, drugo, ono što njima mnogo znači, to je međunarodna zajednica. Odlično znaju i u američkoj, i u delegaciji Europske unije, da ne nabrajamo Njemačkoj i svim drugim ključnim zemljama. Ovdje stabilnost nama bilo za koju Europsku uniju donio ono što je najvažnije, to je da se sigurno jednu vrstu stabilnosti. Mi nemamo gdje drugo otići. Srbija otvara poglavlja, Crna je otišla najdalje, ne možemo ostati izolovano ostrvo. Ovdje, da mi imamo normalnu državu, samo da mi sad izgradimo institucije, normalno pravosuđe, zdravu privredu, normalne odnose, mi bi svakom bili prihvatljivi. Prelija pa zemlje rekli bi, što bi mi sad krstarili iz Osijeka, išli 1000 km za Dubrovnik, recimo. Pa preko vas nam odgovara da nema granica, gužva, da imate dobre puteve. Dakle, to je spas i za region i za nas. Ne, nisam ja neki eurofanatik, već govorim iz globalnih procesa, nećemo ostati izolovano ostrvo, sad negdje imate nešto crna tačka, okružena s svake strane. Da ljudi iz Europske unije kažu HDZ, gospodin Čović i gospođa Krišto, zato što krše zakon, opstruišu put, drže leđa Dodiku koji ide u Moskvu i koji opstruiše, koji radi sve ovo što radi, da se ne vraćamo, te ćemo ljude staviti na crnu listu, zabranit ćemo im ulazak u Evropsku uniju i označit ćemo ih glavnim krivcima zato što Bosna i Hercegovina propada i nazaduje na evropskom putu. Da im to zaprijete, a ne da izađu javnost da kažu. Oni bi radili kao singerice. Sad, nek ljudi iz delegacije Evropske unije i svih ovih zapadnih zemalja koji su ovdje kažu zbog čega i gospodin Schmidt i svi ostali kažu zbog čega su oni bolećivi prema Čoviću i prema gospođi Krišto i prema svim ostalim, pa im se sve toleriše. Mi smo ih također izdali na čistac. I mi smo, ulazeći u dom naroda, gospodin Vuković i Nešković također, vidite kako se napravilo. Oni su, ako su se oni ujedinili SNSD i HDZ, sasvim je normalno da se protiv njih ujedine svi ostali i da ih dovedu, kažu, vi nemate većinu ni tamo ni ovamo, vi gubite. I mislim da se ono što ja sam stalno govorio, da umnogome zavisi od stranaka sa sjedište u federaciji, ukoliko bi se malo digao na level više, odnos prema HDZ-u i da kaže ovo vi ste neprijatelji ove države, vi nas sluge kočite, snosite posljedice, sad ćemo smijeniti Čabaru pa sekretara, pa ćemo ići na smjenu Čovića, pa ćemo i smjenu na Borjane Krišto, nećete više nikad biti nigdje nikakvoj vlasti zato što podržavate retrogradne strukture, znate, mnogo bi se toga promijenilo. Ali ako se svodi borba protiv HDZ-a, Čovića, njihovog monopola, na mene i na gospodina Grkovića, gospodina Vukovića, još par ljudi, dakle mi ne možemo iznijeti sami toliki teret. Ali bar upalimo svjetlo da se sve jasno vidi. I mislim da je za rješenje krize ključno ponašanje međunarodne zajednice. Jer zamislite sad, ja sam to baš se upitao, ovaj američki novi ambasador zapravo... Odpravnih poslova. Da, koji je prvi čovjek ambasade. Zamislite kad on je došao recimo u Bosnu i Hercegovinu iz Ukrajine. Tamo je radio, bio je treći čovjek u ukrajinskoj ambasadi i znamo da je Ukrajina u ratu sa Rusijom i dođe kaže, koji je ovdje najveći problem? Milorad Dodik. A gdje taj čovjek, kaže, u Rusiji? A šta on radi? Sastaje se s Lavrovom i sa bivšim ministrom odbrane Šojguom. Pa dakle, šta je? To je čovjek koji je sve jasno. Da nema, da je sad prvi put došao i da nije sa čim nije upoznat. Njemu je sve jasno kako ovdje stvari funkcionišu. I onda on kaže, ovi koji su najveći Evropejci čuvaju Dodiku leđa. Pa to samo im treba reći, ljudi ne može i snosit ćete posljedice. A najviše se plaši posljedica međunarodne zajednice upravo Čović i HDZ. Da. Gospodine Vukanoviću, danas je bilo interesantno, ajde da završimo ovu temu, i Večernji list vam je posvetio jedan veći jedan tekst, prilike da se vrši pritisak na Čovića, na Krišto, da oni nisu odgovorni, da Sarajevo želi Vukanovića, ali se u suštini na kraju kad se sve iščita svodi na to da se ispostavlja
jedna vrsta fakture koji se kaže izborni zakon, pa ulazak u vlast. Sad, koliko je ili kaže ostaje status quo, tako je bio citat. Nema razgovora, nema ucjene. Mene ta funkcija ne interesuje. Ja sam možda više odradio ovako i bez funkcije nego da sam unutra. Nema ustupaka. Ja sam rekao gospodinu Čoviću, ne znam kako ste dosta funkcionisali. Politika nije trgovina. Ucjene, trgovina, nagodba. Ja tebi čašu vode, ti meni čašu cedevite, pa ću ja tebi dati bombonu. To možda je moglo do sada. Mi ulazimo na političku scenu upravo da bi srušili klasičan način vođenja politike u Bosni i Hercegovini, samo da se svodi na međusobnu trgovinu. Ja ću tebi upravo za to oporezivanja, ti meni pusti ovo graničnu policiju, ja ću tebi sipu. Nema trgovine. Postoji zakon, pravila koja se poštuju, Dayton, i mi u tom ne učestvujemo. Znate li koliko ljudi iz Hrvatske meni pisalo i koliko Hrvata u Bosni i Hercegovini me poštuje zato što znaju da je Čović tamo napravio monopol i da on ima vrlo lagodan život, da je promijenio Radobolju i da živi na jednom vrlo visokom nivou života zahvaljujući politici i sva taj kliše oko njega, a da mnogi Hrvati su bili napušteni, morali da napuste Bosnu i Hercegovinu. I mnogi ljudi nisu zadovoljni u hrvatskom korpusu. To što on, ja jesam protiv toga da ako je zakon rekao dajte Hrvatima, nemojte to zloupotrijebiti, nekog i da sad, ne znam, u Sarajevu glasa 80% glasova dobije gdje nema 1% Hrvata, član predsjedništva. Ja to smatram da nije korektno. Ali da se izlazi u susret Čoviću i da on kaže izborni zakon, ne znam, po svojoj želji ovo apsolutno nema nikakve mogućnosti, inače ja ne razgovaram, mi će gospodin Grković. Ja tad kad je bilo jedno smo mogli sjesti, mi ste nas počeli da postavljate uslove, rekli vidi sad će biti još ova 2 zakona, pa još ovo, pa namještanje. Rekao sam sad ne može ništa. Da. Ali vidite, ima jedna stvar tu, evo sada ste govorili o izboru člana predsjedništva, zapravo na koje se najviše Čović referira. Dakle, tokom formiranja vlasti platforme, mislim da je to bila 2011-2012 godina, ovdje je HDZ ispao iz vlasti, SDP i SDA su okupili neku koaliciju na nivou federacije koja nije uključivala. Jeste. HDZ i zaista dobar dio javnosti, i političke i medijske u Sarajevu je reklo da to nije korektno, da to nije put kojim treba ići. Stali su uz HDZ i šta se dešava? Ne znam, dolazi presuda Praljku i ostalima. I Čović kaže ne, tu presudu ne priznajemo. Ili dešava se Stolac, u kojem 40% Bošnjaka... O čemu sam ja govorio u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vidio sam to, upravo to. Vi ste tamo rekli, čak ja se čudim tim ljudima kako imaju strpljenja. To su meni spočitali. Znate šta, u Jugoslaviji su bili najbrojniji Srbi. Imali su najveću odgovornost. Ovdje su najodgovorniji Bošnjaci. Dakle, jako je bitno od načina, ja nemam, sad će neko shvatiti, vidi ga on pravi, nikad ne velja 2 protiv 1. Ali politika koju mi zastupamo, ako antagonizam koji je stvorio Dodik protiv Bošnjaka dominira političkom scenom, ukoliko on sad nestane, ove nove strukture kojima je stalo da ozdravljenja na zdravim osnovama, da se međusobno poštujemo, uvažavamo, da igramo fair, da nema figa u džepovima, da poštujemo sve stradale, da vodimo računa o najugroženijim kategorijama stanovništva svugdje, da osudimo svaki zločin, da unosimo novi diskurs kad mi pristojno razgovaramo. Zamislite, sad imate godinu dana nakon ove tirade, mržnje, bombardovanja, da imate sad diskurs u javnosti koji je potpuno pristojan i sliči onome, recimo, koji je u Norveškoj. Da vodi računa o ekologiji, zašto je potrovana riba u Neretvi, da ubacimo taj diskurs. Da kažemo, ne možete majorizirati 40% Bošnjaka, sad recimo, gdje Čović gubi sve moguće poene. Hrvati su nešto brojniji u Stolcu od Bošnjaka. I tamo od 300 ljudi u javnoj upravi 13 je Bošnjaka. Potpuna. I onda vi kažete, mi smo ugroženi. Kako čovječ imaš 50% savjeta ministara? Ok, nemaš člana predsjedništva, to nije u redu. Ali po dubini imaš apsolutno sve. Mnogo više nego što pripada po bilo kom drugom osnovu. I ti zapričaš o svojoj ugroženosti, a onda nam imaš primjer Stolca, gdje ja stvarno se čudim, ja se kao Hercegovac, tu mi je blizu, ja to prolazim, komuniciram sa ljudima i to je jedna vrsta apartheida koji se tamo, sad ne znam, taj je bio problem i groblja, da li gdje će ljudi da se sahranjuju. Dakle, da, još uvijek je aktuelan. Da, ali dakle, morate na tom primjeru, recimo u mom Trebinju, mora svaki čovjek koji dođe da bude zaštićeniji, da se vodi računa, da se na tom primjeru da se pokaže. A negdje nas ima 10% više. Mi ćemo vas pregaziti, nećemo dati, sve ćemo dati na kašiku, a onda ćemo pričati mi nismo jednakopravni jer ne znam, nemamo tu. Sad tu dolazimo zapravo do odgovora na ovo pitanje zašto je Đoviću potreban Dodik.
u toj nekoj novoj konstelaciji odnosa, u drugoj retorici, u drugom narativu, Čović više nije igrač broj 1. Gotovo. On je broj 3. Evo recimo uđem ja sad, prođe plan rasta, otvori se pitanje pravosuđa. Recimo ja sad garantujem da bi sad mogao napuniti, koliko god to se ljudi me poštuju jednako, vjerujem, posebno oni koji nisu dio nekog političkog establishmenta, ajmo reći ovaj običan svijet na ulici, jednako i u Sarajevu, i u Mostaru, i u Trebinju, i u Banja Luci. I zamisli da dođe neko koji je Srbin, pa napuni punu dvoranu u Tuzli, u Sarajevu i priča normalno s ljudima, međusobno se poštuje. Zamislite kakva je to revolucija za ovu zemlju. I tu ljudi retrogradni iz prošlosti, koji opstaju da nadovode Soptu, koji pjeva Paveliću i da na on sad priča o maestralnoj akciji gdje je nestalo u 2 dana 280 Srba stradalo. I da kaže bilo je maestralno. To ne možete to ne može da dovede. I gospodin Čović nestaje. Onda također, ja bih postavio gospodinu Čoviću pitanje i Grahova, Glamoča, Drvara, gdje žive Srbi u federaciji, gdje su većina, a to je, kad uđete u Grahovo, ne znam kad ste bili, kao da je 96. To je razvaljen grad, još uvijek čini mi se ostaci rata. Nemaju ništa, ni apoteku, ništa. Znači, šume što ima, sve ide u Livno, potpuna koncentracija vlasti u Livnu, jer pripada tom kantonu i naravno te srpske opštine su potpuno zapostavljene i neravnomjerno razvoj od kantona i kad otvorite pitanje, to je neprijatnost. Da. A interesantno da to pitanje Dodik i Čović nikada nisu otvorili, osim ako ih je neko od novinara na preskonferenciji pitao i oni su uglavnom to odgovarali na način da kažu, nadamo se da će to pitanje biti riješeno. Zato sad igranje čistih nikom ne odgovara. Recimo, šta bi značilo hipotetički čega se oni boje? Zamislite, imate sad u savjetu nekog ministra koji kaže tih dilova kojih ranije bilo, namještanje više nema. Radimo u skladu sa zakonom i svaka sjednica javna, idemo transparentno i polažemo svakih 15 dana. Imate Borjanu Krišto, 3 godine nije došla na BHRT, na svoj javni servis da da intervju. Kakva je to transparentnost vlasti? Ti novi diskursi, toga se te retrogradne strukture iz prošlosti boje. Između nas, za koga se vidi da imamo ogromnu podršku i svi znaju da je to zdrava priča, i tih retrogradnih struktura iz prošlosti koje opstaju međusobnim nabacivanjima. Ako ne iz prvog nima, onda je iz trećeg ešalona poput Vojina i ne znam i ovih nekih drugih. To su, mislim da je ova zemlja na prekretnici i moje čak i to mobilizacija opšta koja je bila sa svih strana, da se spriječi to jedno imenovanje na godinu dana za jedno ministarstvo koje nema nikakve operativne nadležnosti. Mislim da pokazuje strah kod tih struktura koliko se plaše ozdravljenja i stavljanja stvari u društvu na zdrave osnove. Sad, gospodine Vukanović, još jedna aktuelna tema, mandat za premijera Republike Srpske povjeren je Savi Miniću. Jeste li vi vidjeli taj dokument u kojem se daje mandat njemu? Ko daje taj mandat? Dakle, mi smo imali kolegijum i rekli smo na kolegijumu od Stevandiću, znate kako su tamo sjednice kolegijuma, to je jednostavno nepodnošljivo. Oni su prije predložili neki zakon, a više se ne sjećam, koji je bio ultraradikalan i onda ga je Mazalica povukao tweetom. Ja pitam što je povuče zakon. On kaže tebi to ne interesuje. Kao da pitam, ja pitam, to bilo na dnevnom redu juče. Jeste, pa što ste povukli? I on ima tu već obezbeđenje i to kaže on, izbacite ga napolje. Ne postavlja pitanje koje se tiče dnevnog reda, on ne dozvoljava jer nema odgovora. I dolazi obezbeđenje, čupa me da oni snimaju, nije mi bilo prijatno, ali jednostavno sad morao da mu kažem ono što baš nisam ponosan, svinja debela, nije mi to bilo, ali jednostavno isprovociraju vas. I onda on dođe stalno po tim tenzijama, drži vam obezbeđenje iza vrata, kao da ste, ne znam, kao da ste na suđenju. I onda ja kažem, nemoj spominjati pokojnu suprugu od Crnatka, on kaže, izbacite ga napolje, do kraja sjednice. Umjesto da opomene onoga koji nema nikakve časti. Sad, te sjednice kolegijom su jako napete. Ja sam pitao, naravno, on ne želi da se one prenose, iako bi to trebalo. To je parlament Crne Gore, Srbije, svugdje imate sjednice komisija. Obezbeđenje je reagovalo i na jednoj sjednici kolegija, ako se ja dobro sjećam. To je tad bilo kad smo izbacili, kad sam ja pitao, već su ljudi bili tu spremni. Znači, on to sve orkestrirao. Znači, jesu čekali.
I znate kad on govori sad Stevandiću, jesi li rekao da ga trebaš odmah izbaciti, a ti nisi zato da ne bi izašli SDS i viš da su oni ostali. Dakle, on govori njemu... Već je plan bio razvijan. Već je bio plan, samo ti, ne znam, ti ustaneš se ovako, nešto digneš ruku, kaže izbacite ga napolje. Jednostavno, to je kao sad uđete u košarku i vi ste neki dominantan košarkaš, oni kažu, evo ti ga pijeta, lična isključujuća. Čovječe, nisi, vani, odmah ga izbaci. I onda oni kažu, sad je Minović, kako se može igrati lijepo. Sad što se tiče tog dokumenta, mi smo insistirali da se taj dokument podijeli poslanicima, da je normalno da vidimo, tek smo dobili pred početak sjednice taj neki famozni mandat što je dobio ekspoze mandatar i sastav vlade, to se, vjerujte mi, ujutru 9 sati oni su gledali ko će biti. Dakle, pred samom kolegijom, to je, zamislite koliko je ta vlada ozbiljna da nikako nisu mogli da se oni poslože. Tu je, dakle, kao rogovi u vreći, svi hoće što više nekih sad pred izbore godinu dana da mogu da crpe. Pa je čak neke informacije da je Čubrilović do 8 ujutru bio ministar saobraćaja. Jeste. I oni jeste. Dakle, to je bilo čitav dan se mijenjalo, pa će biti Selak ovamo za boračku invalidsku, pa se onda prebacili za pravdu. Dakle, pa to se, jednostavno, to nema, vjerujte mi, djeca kad se igraju u zabavištu, ljepše slože za sebe one igračke i ljepše se to nekako pristojnije to urade nego što se uradilo. To je jednostavno skrnavljenje svih institucija Republike Srpske i mi na tom kolegijumu, kaže Stevandić, pokazat ću vam, ne mogu vam dati, ali ću vam pokazati. I mi smo dovedeni i to je neki Higgsov bozon čuvano u nekom omotu i mi smo vidjeli, piše Milorad Dodik, ne mogu se sjetiti datum, ali je datum u svakom slučaju bio posle izricanja pravosnažne presude da on daje mandat za sastav i potpisan. To bi značilo da nije legalan mandat. Apsolutno. Sad, da li on nama potruje taj papir, što je 100 puta moguće, a tamo ostavio neki protokol, pa je nešto možda od ranije uradio, ne znam, ili je prenio na Pranjića, što kaže Čović. Mi od Čovića saznajemo kako ima ovlaštenje Republike Srpske. Čović kaže Republika Srpska nema predsjednika, to je jedno, i drugo da će Pranjić, da će neko prenijeti neka ovlaštenja na nekoga. Da je već prenio, da. A mi o tom ništa ne znamo. Dakle, to je prosto nevjerojatno. Čovjek je to interesantno rekao i prije Dodika. Da li su ostavili ono u protokolu? Znate vi kako ide na protokol? Imate po datumima, pa vi ostavite 2 prazna polja, pa je kasnije pokup papir, trpi sve, vi antidatirate, šta? Mislim, u tom jednom galimatijasu. Ja nisam pravnik, niti želim to. Trebaju ljudi koji su iz pravosuđa, ali činjenica da je on pravosnažno presuđen, a i dalje se ponaša kao predsjednik, ima oko sebe, vidjeli ste, 20 uniformisanih i 10 neuniformisani koji stalno ga kruže, helikoptere, avioni, sve i dalje resursi su u Republike Srpske njegovi. Znači, presuda ne može da se sprovede. A to je sušt koja pokazuje da li neka društvo i država funkcionišu. Očito da je on toliko tirjanin i toliko je on uzurpirao sve, 20 godina vlasti, ušao je svaku poru. Od Fudbalskog saveza, mjesne zajednice, folklornog društva do vrha pravosuđa, da i dalje misli da je svemoćan da može. Mislim da vrijeme jeste isteklo, ali on će i dalje praviti štete koliko bude mogao i mislim da je on namjerno napravio taj galimatijas da bi optužio sutra Ustavni sud Bosne i Hercegovine da je neprijateljski prema Srbima Republike Srpskoj, da zbog njega ne rade institucije i da ima novo meso za nove spinove i medijsku mašineriju koja je već spremna. Sada, kuda će dalje SNSD? Evo, svi govore da je Dodik, da broji eventualno zadnje dane političke karijere. I uvijek se, makar u federaciji, kada se priča o nekim imenima, ovako kad se posmatra to sa strane, vrlo interesantno ime Zorana Tegeltije, koji se sastaje sa stranim dužnosnicima iz zapadnih zemalja, koje Dodik maltene tjera iz Republike Srpske, i Željka Cvijanović, koja, evo, bez obzira na crnu listu tu američku, putuje u Washingtonu, New York, održava sastanke, i treće ime u opticaju je ime Igora Dodika, zapravo, Dodikovog sina. Naravno, Dodik bi želio da Igor ga naslijedi i da njega prihvate kao kalifa posle kalifa i prestolonasljednika. Ja sam pisao tekst zbog koga on tuži i dobio sam na sudu prije jedno 7-8 godina će on biti prestolonasljednik. Kad nema nikakvu funkciju, ali je već kad je on njega vodio po Gacku na sastanke partijske, već je vidjelo da ga on uvlači u te strukture i priprema. I zato sam napisao taj tekst. Međutim, veliki otpor. I naravno da tu misle ljudi da su oni zaslužni, da su od osnivanja u SNSD-u da su bili na brojnim funkcijama. I kao svaka velika stranka, i SDA ima različite neke strukture i grupe, pa se on kasnije kad niste u vlasti, te se strukture padaju, raspadaju, prave nove stranke, pa i SDP. Svaka velika stranka ima te klanove, međutim on je imao toliku moć da nikomu se nije smio suprotstaviti, jer ko bi pokušao bio bi odmah kažnjen.
i jednostavno unutra je mnogo nezadovoljnih, ali dok god on ima moć, prije svega dok kontroliše policiju. I on je sad postavio ovoga Beriju, Živka Budimira, da bi dodatno stavio policiju pod svoju kontrolu i zloupotrebljavao je da prati političke protivnike, da prati svoje ljude u SNSD-u. A ukoliko bi ga naslijedili ovako neko poput Tegeltije ili Željke Cvjanović na tom mjestu, koliko bi on dugo zadržao tu moć unutar SNSD-a? Sad, tu je unutra borba klanova i naravno kad on izgubi moć, to za 6 mjeseci bi to jednostavno rekli bi ljudi kako nam je sad lakše, pao je teror. Međutim, neće to tako, on je stvorio SNSD i SNSD sve što je postigao prije zahvaljujući njemu i njegovom ponašanju, manipulisanju medijima, strukturama, igrama i sa Srbijom i Hrvatskom, Mađarskom, Rusijom, Zapadom. Dakle, i on smatra da je to njegovo i da on tu treba da i dalje da rukovodi. Apsolutno neće tu baš proći lako da ta struktura kojoj su Lukač, koji je jako bitan jer je bio ministar policije i vi znate su imali ranije tenzija, onda Željka Tegeltija koji je skupa sa Kajom, a Kaj ima najbogatiju u Srpskoj. On je stekao novac zahvaljujući ovoj vlasti i onoj prethodnoj, ali prije svega zahvaljujući ovoj. Ali neće ga ostaviti na kocku zbog Dodika. I on želi da očuva sve te privilegije, poslove, banke, inostrane poslove i neće onda i stavlja na kocku, vidi da ih Dodik vuče sa sobom sve u dno. Tako da će biti sve veći otpor koji će biti sve vidljiviji i vidite da Željka je vratila se iz Amerike, nema je puno javnosti na RTS-u. Nekad bi došla pa direktno odmah pravo u studiju Telering da Mato preispita, da se oni lijepo ispričaju. Sad toga nema i mislim da se Dodik ubrzano raspada i svi ove poteze što on povlače vode ubrzanom raspadu. Samo je bitno kad padne da nekog od nas, da govorim ovim rječnikom, ne povrijedi, da se izađe žive glave i svega ovoga i jako je bitno da se stavi do znanja da naš uloga liste za pravdu i red. Nije kad ode sad da sumije politička scena, kaže evo sad ćemo skinuti, ne znam, Stevandića i Dodika, a uće tu neki novi ljudi pa ćemo to malo ubiti i dalje ćemo ići u Beograd po pamet i u Zagreb i dalje će se rukovoditi, iste će biti firme i šeme, samo će biti neki novi ljudi. To je ono na čemu mi insistiramo, da sa padom vlasti mora doći do pada cjelokupnog mehanizma vladanja koji je bio do sada i da svi ljudi koji su učestvovali u korupcionaškim aferima budu izvedeni, da se postavi pitanje porijekla imovine. Nije to nikakva neka osveta, nego to je pravda i to je zakon. Ja sam stvarno iznenađen kad gledam Dodik, Željka, ponavljam što Dodik priča 10 godina. I sad malo ona ima tu neki pukotina, kažu oni, dobri su Željka, Tegete, Košarac, samo da se maknu od Dodika, oni su nam prihvatljivi. To je nedopustivo, jer oni su vodili i vodili bi i dalje, jer su to navikli istu politiku, samo bi možda malo više bili u rukavicama, ne bi bili tako brutalni kao Dodik, već bi to radili na neki drugačiji način, ali to bi značilo da ova zemlja nastavljala da propada i svi mi skupa sa njim. Šta očekujete za kraj u narednih godinu dana? Evo čekaju nas izbori za godinu dana. Šta očekivati uopšte od izbora? U ovakvim uslovima, ako ostanu ovakvi... nema skenera. Mi prije svega, znate ono što treba otvoriti pitanje, mediji, bilo bi dobro da ispratimo ponašanje CIK-a oko nabavke opreme. Oni kod da kupuju atomsku bombu. Pa to su procedure gdje da nađemo, kakva atomska, kako to tajno. Oni nam toliko predstavljaju komplikaciju kupiti skenere. Evo vi imate, pretpostavljam ovdje 5 skenera, ne znam, ljudi, šta je to problem? Nadzorne kamere, skenere. A nigdje veze, kakva kamera, da bude ta rezolucije i da budu skeneri i da bude mislim, šta je to prosto? Koliko treba 5000 biračkih mjesta, ne bude 10% više za rezerve. Kakvo je tu sad? Oni nam to predstavljaju nekom velikom komplikacijom. Ma nemoj. Nema firmi koje bi to plasirali. Izaći na tender i takmičiti se 10 firmi međunarodnih. Međutim, naravno Dodik i Čović i mnogi drugi ne odgovaraju im skeneri i oni će imati svoje firme koje će ići pa će se žaliti pa će što više otezati proces da se uđe dogodne u april, kaže mi to nismo završili i ovi izbori će biti bez skenera. Ne, treba jasno reći. Kako? To još onda 4 godine... To je kraj, to više nema priče o tome. Dakle, moraju biti dogodne skeneri, moramo izvršiti pritisak članove CIK-a, oni koji ne mogu da odrade posao. Frate, podnesete ostavku kući. Za vaših 5-6 maraka mnogi bi ljudi radili za 50-60 godišnje te stvari mnogo odgovornije. Ako niste sposobni, vaš sekretarijat i uprava, jednostavno onda mora doći neko drugi koji će taj posao da završi. I nećemo mi spastati da se ne sprovede izbori uz pomoć izbornih tehnologija koji će pokazati stvarno stanje i koliko su svi oni naduvani i kako je drugačije raspoloženje od onoga što smo svjedočili prošli put. Sad što se tiče predsjedničkih izbora, važno je da ima opozicija
će biti, naravno, tu Stane Vuković, da tu sad ne otvaramo priču, on očito da mu nije interes baš da se izabere predsjednik, jer to on ima ambiciju da on bude predsjednik i on misli ako sad neko pobjedi za predsjednik, on će biti kandidat do godine i onda ja sam do nje. A očito da ima taj poziv na apstinenciju i da se ne izlazi priča o tome i mi nećemo pucati Šmitov penal. Kakav Šmitov penal? Kakav Šmitov penal? I sutra ćeš reći mi ćemo podržati tog iz SDS-a koji to boš puca Šmitov penal. Ništa ne znači ovdje je dan pod ovim teretom veliki, a ne godina. A morate shvatiti da se vlast na nivou Bosne i Hercegovine ne može promijeniti ni do marta 2027. godine dok je Dom naroda godinu i po. Što bi mi izgubili godinu i po života i svega ostalog da bi bili taoci dogovora? Da, do marta ako bude brzo formiran. Jeste. Znači, i oni kažu što sad mijenjamo ministra, kako će izbori brzo. Jer da bi imali mehanizme, ključeve, boje se otključavanja i normalizacije odnosa. Tako da je jako bitno, opozicija će izaći s jednim imenom, SD će da to ime ne treba trčati, da ga ne bi provlačili kroz toplog zeca režimski mediji i bitno je da svi stanemo iza njega. Režim se raspada. Vidjeli ste da su oni pobili u istočnom Sarajevu u Bratovcu. Prodanović se sukobljava protiv ovih otvoreno socijalista u Ujedinjenoj Srpskoj. Oni pucaju na svim nivoima. Dakle, oni ne mogu da se sastave i čim bi izgubili vlast, to bi bio stampedo. SNSD je prošao kod Demokratska stranka, tako da ja sam optimista i vidi se već polako svjetlo na kraju tunela. Samo je bitno da se odigra mudro, da se naprave neke greške i mislim da bi jedna od tačaka preokreta bila imenovanje ministra bezbjednosti, što bi, zamislite, Dodik pada, a hipotetički uđete unutra i donesete pristojnost i postavite jedan drugačiji diskus. Pa znate šta je to? Revolucija. To može prelomiti političku scenu. Pobjeda nekog kandidata iz SDS-a za predsjednika pravi novu vladu. Dvije stvari mogu biti tačka preokreta da dogodine opozicija može osvojiti glad 60 uz pomoć Krna 60-70%. Jer bi se onemogućili njima korupcija, vidjelo bi se da padaju, da su neprihvatljivi i oni bi se međusobno, kad vide da padaju, oni bi se razbježali, vjerujte mi, i prije nego što bi formalno izgubili izbore. Jedna mala digresija i za kraj, ali poučna 2004. SDS je bio bastion Trebinje SDS-a do 2006. Ko što je sad SNSD-a. I tamo je bila Elektroprivreda HET i onako su leženo čekali izbore i dolaze rezultate 2004. Okupili su se neka mlada ekipa koja je studirala u Podgorici, ja ih znam, Rajković, Munišić, Vuletić, da ih ne nabrajamo, i uz pomoć Dobra Čuvka koji je bio ugledan ljekar, pobjede na tim izborima. I kad dolaze izbori, sad oni očekuju mi to pobjeđujemo glad. I sad dolaze izbori, ne znam, iz Bregova, iz Gorice, vidi se da gubi. Unutra je vesela atmosfera, ono očekuje opušteno i napola već nisu ni proglašeni rezultati. Jedan čovjek koji je bio direktor 30 godina odlazi iz štaba SDS-a, ulazi SNSD, viče sretno bilo školski druže, ne znaš kako je meni bilo s njima 30 godina krpu parat. I donosi bocu, čestita, smiju se i već su se preklopili, pola njih su već se prestrojilo. Tako da nemojte čekati. Očekujete ove, evo vama dolazi Minić sa ekipom u Hercegovini. A to je samo, to je želi da nas, dakle mi smo, jasno, mi smo slijepo crijevo, sva Hercegovina, moram reći u federaciji da sam nezadovoljan odnosom ova dva dijela Mostara, možemo, mislim da mnogo su više zaslužili Mostarci i Hercegovina pomoći iz federacije nego što je do sada. Ne znam šta je razlog, ali evo, nešto se radi autoput, ali kaskamo. I infrastrukturno, ne svaki investicijalno, ne svaki drugi način, i to govore sigurno i parametri sa prometom novca, sve ostalo. Mi nismo to zaslužili i mislim da je taj maćehinski odnos kod nas u Hercegovini, u Republici Srpskoj jako izražen, mislim da ga ima u federaciji i da je naravno Čoviću je to baza i sva zapadna Hercegovina mnogo odskočila od ovog drugog dijela, ako mogu reći, kantona. Samo ono što kažu, novac iz Sarajeva ide u jedan dio i grada. I dakle, to jednostavno, mi se posebno u Republici Srpskoj osjećamo, naši putevi su, ali sva ostala mreža laže i prevare od elektroenergetskog sektora, aerodroma, puteva. I sad, pošto nemamo ministra 20 godina, i taj ministar koji nas se fakturiše, rođen i živi u Sarajevu, Bratić. I on izbjegao u Sarajevu Trebinje. Sad je on kao Hercegovac. Naravno da je on to bio, i da dolazi neko iz Hercegovine, ovako je kad Dodik o svemu odlučuje, to ne bi puno značilo. Ali vidi se taj njihov maćehinski odnos. Sad juče je Dodik bio i gledao neki put, kaže rehabilitacija. Nije to rehabilitacija, to je obično preslačenje. Rehabilitacija znači da vi skinete, proširite cestu. I rekao, to je rekonstrukcija puta, a ne ovo što ne rade. Neko od u Crnu Goru preko granice pa nek vide. Prvo je bio Dodik, a sad dolazi Minić
I to je sve da pokušaju nas da uštopaju, jer vide da ljudi su svjesni te priče koje mi govorimo da smo mi, da ginemo i da mora se neka radikalna situacija, protesti, da se ispravi nepravda prema Hercegovini i zbog toga on dolazi i vidjet ćemo da li ćemo i mi doći možda da porazgovaramo sa njim ako bude prilike, bilo bi zanimljivo. To će biti interesantno. Hvala vam lijepo na izvedu. Hvala vama. Pozdrav vašim gledalcima.